Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari kuri bonesha FM mu Burundi no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ingabo za Liban ziravuga ko umwe mu basirikare bayo yapfuye, undi hagakomerekera mu gitero cya Israel mu majyepfo ya Liban. U Rwanda ruravuga ko rurimo gushakisha uko rwagera ku rukingo rw'indwara y'umuriro ukabije iterwa na virusi ya Marburg, mu gihe mu gihugu abarwayi bakomeje kwiyongera. Tanzania yahagaritse ibikorwa byo kuri internet by'ikinyamakuru kizwi cyane The Citizen ishinja gutangaza ibintu bibujijwe. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane, turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10. Ubwongereza bwemeye guha igihugu cya Maurice ibirwa bya Chagos biri kure mu nyanja y'Ubuhindi, ariko by'ingirakamaro cyane. Amasezerano y'amateka yagezweho nyuma y'imishyikirano yashyizwe ahagaragara mu itangazo rihuriweho n'aba minisitiri b'intebe b'Ubwongereza na Maurice. Ukurikije uko amasezerano ateye, Maurice izakodesha ikirwa cya Diego Garcia ku Bwongereza mu gihe byibuze cy'imyaka 99 kugira ngo ibikorwa by'ikigo cya gisirikare cy'ingabo za Amerika n'Ubwongereza bikomeze. Perezida Biden wa Amerika yashimye ayo masezerano. Ibirwa bya Maurice bizashobora gutuza abanyashagos ku bindi birwa by'uwo mwigimbakirwa. Abo banyashagos Ubwongereza bukaba bwari bwarabirukanye ku ngufu kugira ngo aho bari hubakwe icyo kigo. Dukomereze ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda ruravuga ko rushakisha uko rwagera ku rukingo rw'indwara y'umuriro ukabije iterwa na virusi ya Marburg, mu gihe abarwayi bakomeje kwiyongera muri iki gihugu. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana avuga ko nubwo nta rukingo nyirizina rwari rwaboneka rw'iyi ndwara, ko hariho icyizere ko rwaboneka igihugu gifashijwe n'ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi OMS. Ni mu gihe umubare w'abandura indwara ukomeje kwiyongera ndetse nabo imaze guhitana bakaba bamaze kurenga 10. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko iri gushakisha uko yabona urukingo rwa virusi ya Marburg kugira ngo ikome imbere indwara ikomeje kugaragara no guhitana bamwe mu Rwanda. Ibinyamakuru bitandukanye bisubiramo amagambo ya Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana bivuga ko yemeza ko igihugu kizeye kubona doze z'inkingo gifashijwe n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS. Ni mu gihe abantu 11 ari bo bamaze gutangazwa ko bahitanywe na Marburg, uheruka akaba yatangajwe mu ijoro ryakeye. Umubare w'abamaze kwandura indwara nawo wazamutse cyane kuko bageze kuri 36, barimo 7 bashya. Kuri ubu 25 baracyari kwa muganga kugeza ubu, kandi nta makuru ku muntu waba yarakize iyi ndwara yari yashyirwa ahagaragara. Gusa hari amakuru avuga ko hari bamwe mu barwayi bagaragaje ko nta virusi bagifite mu mubiri wabo nyuma y'igihe bavurwa. Uretse abahitanywe n'iyi ndwara ndetse n'abakiri kwa muganga, Minisiteri y'ubuzima ivuga ko iri gukurikiranira hafi abasaga 400 bafite aho bahuriye n'abagaragaje uburwayi. Ni igikorwa kigamije kureba niba hari ababa baranduye bakaba bataragaragaza ibimenyetso. Ukwiyongera cyane ku indwara gusa no kwatangiye guca igikuba mu bantu, cyane cyane abakozi bo kwa muganga baza kwisonga mu bamaze guhitanwa n'indwara. Abashinzwe ubuzima bariko basanga nta mpamvu yo gukuka umutima kuko bemeza ko bafite icyizere cyo gukoma imbere umuvuduko w'iyi ndwara. Basaba gusa ko abaturage barushaho kwitwararika bagira isuku cyane, ndetse aho bishoboka bakirinda kuba ahantu begeranye ari benshi. Kuri ubu ibikorwa byo gusura abarwayi kwa muganga byarahagaritswe mu rwego rwo kurinda ko hagira uwinjirana iyi ndwara. Mu bigo bicumbikira abanyeshuri naho ntibyemewe gusurwa n'abaturutse hanze yabyo, ndetse n'abashinzwe aya mashuri bakaba basabwe kurushaho kuba maso.
dusubire mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko harimo kuganira na Isiraheli ku bijyanye n'ukuntu ishobora gutera urwego rw'ingufu z'amashanyarazi rwa Irani muri gahunda yo kwihimura ku gitero cy'ibisasu bya misiri Irani yagabye kuri Isiraheli muri kino cyumweru. Amagambo ye yahise atuma igiciro cya peteroli itayunguruye kiyongeraho 5% cyari kimaze n'ubundi kuzamukaho 10% kuva icyo gitero cya misiri kigabwiye kuwa kabiri. Irani nicyo gihugu cya 7 ku isi gicuruza peteroli nyinshi ikaba rero yohereza mu mahanga cyane cyane mu Bushinwa hafi kimwe cya kabiri kiyo icukura. Amasoko ya peteroli ku isi yatewe ubwoba no gukaza umurego kwayo makimbirane gushobora gutuma Irani ifunga inzira y'ingenzi ya Hormuz, amato yikoreye peteroli n'umwuka wa gazi anyuramo. Dusubire mu karere k'ibyaga bigari. Uno munsi turabashikana muri komine Nyanza-Lac mu manuko bw'u Burundi, aho abarimyi b'ikigazi bavuga ko bariko baratora gahengwe kubera baronse gitegwa gishobora kujana n'ibigazi kandi kikera no mu mwanya muto, gutyo kikabongereza amafaranga yo kwikenura. Iki gitegwa njabukamazi citwa pacuri gihingurwamo amafuta amota azwi nka parfum. Uruganda ruyahingura rukaba ruri aho nyene Inyanza-Lac. Aba baremye bagera ku 1,400 bavuga ko bari bamaze imyaka myinshi atakindi giterwa bafise bashobora gushira mu mirima yabo y'ibigazi ngo kibahe umusaruro ufadika. Komine Nyanza-Lac ni kamwe mu burere bw'intara ya Makamba busanzwe bwimbukamwo cyane ibigazi bivamo amavuta y'amamesa akoreshwa mu ntara zose z'u Burundi. Gildas Hundimpundu yagendereye aho barimye n'uruganda bashoramwo maze arutegurira inkuru ikurikira. Naguze ingurube nayise yipacuri, mbaye ndubaka inzu y'ivyumba 4 n'isebure. Uyu ni James Kabura, umwe mu barimyi batanguye kurima igiterwa ca pacuri muri komine Nyanza-Lac intara ya Makamba. Namusanze ariko aratorera umurima wiwe uri ku mutumba Ruvumera. We na mugenzi we Florence Ningabira bavuga ko pacuri isa niyaje guheza amagorwa n'ubukene bari bamazemwo imyaka. Araho nakunda kurima imyumbati, ngiye kuza kwimbura nkasanga imyumbati ntacyo ndonse, ariko amahera mvanye muri pacuri abafise imyumbati bo baza turafise imyumbati nuze tugure nkagenda kuyigura mu ndimo mu mahera mvanye muri pacuri. Natanguye ndumukozi nakorera batanguye ndazitanguye nteba, maze kubona ukuntu ndabimburira nkabona ivyo bimbura uko bangana, aciye nsaba abagoronome barampa indimo nanje mbonye icyo ndahakuye n'ubundi nca ndasubira ndasaba baranyongera iyindi robo. Iyi myaka 2 n'ukuri ndarose parasera y'mu miliyoni n'ibihumbi 100. Nararose amabati ari mu nzu, isima. Aba barimyi bemeza ko bari bamaze imyaka itari mike bagerageza ibiterwa bitandukanye kugira barabe ko vyojana n'ikigazi, ariko ngo umusaruro ukaba mubi. Ubu rero bagiye bakigwako. Gloriose Ndayishimiye asigura ko yasanze pacuri n'ikigazi ari magiriranire. Warimye munsi ikigazi naco nyene gica gitanga umusaruro mwiza kuko kiba kibagariye, kiba kirimiriye, kuko naca kigazi kirogera kigafasha ya pacuri mu gutanga intabire. Nukuvuga amababi y'ibigazi turayatora tukayasasiza, tugasasiza ya pacuri yacu igacibaho neza gose. Pacuri ni giterwa njabukamazi gikoreshwa mu guhingura amavuta moga neza azwi nka parfum. Abarimyi bashora amababi ikiro kikagurugwa 400. Aha ni mu ruganda rw'ishirahamwe Elaga ruhingura ico giterwa. Olivier Berintwari arurongo yavuga ko amavuta bahingura ashorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara yemeza ko akiragahaze. Uru ruganda mubona rufise inkono 4, inkono imwe yose ijamo ibiro 200 by'amababi yumye. Ivyo biro 200 tubironka bivuye mw'itoni ibiri 1000 by'amababi mabisi. Urumva ni conversion de 20%. Turashobora gukura mu ivyo biro 200 hagati ya maritira 3.5 na maritira 5. Murumva yuko ni nko gukama ishuri. Kugira iyo ngorane y'umwimbo muke itorerwa inyishu, Janvier Miburo umuyobozi w'uburimyi muri Elaga avuga ko hakenewe n'imiburiburi abarimyi 4,000. Umunsi dufise abarimyi 1,438 nibo barima ico giterwa bakagishorera muri Elaga muri Mungana Nyanza-Lac. Dufise magitari 658 niyo magitari dufise barimamwo. Umva umunsi yo barima hama bagashora muri Elaga tukabagurira. Iyo bashoye ku mwaka ubuya turonka itoni 900. Mu gihe Burundi buhanzwe n'ikena ry'amafaranga y'agaciro, amavuta akomoka muri pacuri ishobora kuba imwe mu nzira zo kuyarwiza, ariko bisaba ko haboneka umwimbo kwiye.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yongeye gushimangira ko ari ngombwa cyane ko ibihugu by'inshuti byo mu burengerazuba bw'isi byahaye igihugu cye uruhushya rwo kurasa imbere mu Burusiya gikoresheje ibitwaro birasa kure cyane muri gahunda yo kubuza ingabo z'Uburusiya gutera intambwe muri Ukraine. Ibyo yabivuze ari kumwe n'umuyobozi mushya w'umuryango wo gutabarana wa OTAN Mark Rutte usuye Kiev nyuma y'iminsi mike yashyizwe kuri uwo mwanya. Bwana Zelensky yavuze ko gukoresha intwaro zirasa kure cyane byakongerera ubushobozi abasirikare ba Ukraine mu kurinda igihugu cye. Nyuma y'umunsi umwe Ukraine yemeje ko ingabo zayo zavanywe mu mujyi wa Vuhledar mu burasirazuba. Yavuze ko ubuzima bwabo basirikare bwari ingenzi cyane kurusha inyubako. BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet bakurikira ano makuru kuri Facebook Live. Dusubire ku mugabane wa Afrika. Tanzania yahagaritse ibikorwa byo kuri internet by'ikinyamakuru kizwi cyane The Citizen ishinja gutangaza ibintu bibujijwe. Iki kinyamakuru cyasohoye kuwa kabiri video igaragaza ibibazo by'abatishimiye ibikorwa by'ishimutwa n'ubwicanyi biherutse. Abayobozi bavuga ko iyo video yanduje isura ya Tanzania kandi ko yarenze ku mategeko. Ikinyamakuru The Citizen cyahise kivana iyo video kuri internet kivuga ko yafashwe uko itari. Imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu yagaragaje impungenge ivuga ko iki ari kimwe mu bikorwa byo gukumira muri rusange ubwisanzure bw'itangazamakuru muri Tanzania. Perezida w'icyo gihugu Samia Suluhu yakomeje kunengwa mu gihe bivugwa ko inzego z'umutekano ziri inyuma yishimutwa n'ubwicanyi biherutse kuba batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ingabo za Libani ziravuga ko umwe mu basirikare bazo yapfuye undi wakomerekera mu gitero cya Israel mu gihe bari mu gikorwa cyo gutabara hamwe n'umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge mu majyepfo ya Libani. Ibi bibaye mu gihe Israel yatanze amabwiriza mashya asaba abatuye mu mirenge n'imijyi birenga 20 mu majyepfo ya Libani guhunga. Inkuru ya Sebastian Asha mugezweho na Siriake Muhawe nayo. Mwitangazo igisirikare ca Liban cavuze ko cabuze abasirikare baco ba mbere kuva Israel itanguye ibitero byo kubutaka muri ico gihugu, aho abo basirikare bari mu gikorwa cyo gutabara mu kigwati ca Taliban mu bumanuko bwa Liban. Igisirikare ca Liban caravuye ku birindiro biri ku rubibe imbere yuko atangura igitero ca Israel mu ntango y'iyindwi mu kugerageza kutisanga hagati mu ntambara ihuza Israel na Hezbollah. Israel yasubiye gutanga itegeko ku bantu bo mu bisagara birenga 200 byo mu manuko harimo igisagara kinini ca Nabatiye. Ubu igice kinini kigaragara nyuma yaho abahaba bahungiye baja mu buraruko. Hezbollah ivuga ko yahanganye n'igisirikare ca Israel cariko kirashaka kwinjira muri Liban giciye ku rubibe rwugaye rugana muri Israel rwa Fatima. Israel ntaco irabivugako. I Beirut abategetsi bavuga ko abantu 9 bishwe mu bitero vy'indege byagizwe mu ijoro na Israel ku kigo c'amagara y'abantu gifitaniye isano na Hezbollah muri ico gisagara. Umugabo wo mu Buhindi ukomoka muri leta ya Uttar Pradesh yesheje umuhigo kwisi mu rwego rw'imihigo izwi nka Guinness World Records akusanya amaradiyo 257. Ram Singh Burr ukomoka mu mujyi wa Gajraula mu karere ka Amroha yakusanyije amaradiyo aturutse hirya no hino mu Buhindi kugira ngo ayashyire mu nzu ye yahinduye indangamurage. Ni nkuru ya Ripika Berhame mugezweho na Prime Ndikumagenge. Iradiyo ya kera kurusha izindi zose muri izo budu yegeranije niyo mu myaka y'igihumbi n'amajana 920. Uwo mugabo w'imyaka 68 avuga yuko yashaka ko abantu bariko bararuka ubu bamenya ico iradiyo yamaze nk'igikoresho cyo guhanahana amakuru. Yahavuye hamenyekana nk'umugabo w'amaradiyo mu Buhindi inyuma yaho umushikiranganje wa mbere Narendra Modi avugiye ico gikorwa ciwe mu kiganiro c'iradiyo kiba buri kwezi Man Ki Baat. Inyuma yaho Bud avuga yuko abantu barondera kumenya iyo nzu yakahise kamaradiyo baciye bongerekana. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje gahunda yo ku rwego rw'isi yose yo kurwanya indwara y'umuriro ya dengue n'izindi ndwara ziterwa n'umubu
kubera ko izi ndwara zirimo kwiyongera bitewe n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'isuku nkeya. OMS yavuze ko umubare w'abanduye indwara ya denge wikubye hafi kabiri buri mwaka kuva muri 2021, aho abantu barenga miliyoni 12 n'ibihumbi 300 bayanduye, naho hafi abagera ku bihumbi 8 kabahitana mu mezi 8 ya mbere y'uyu mwaka. Iyi gahunda igamije gushaka ukuntu ibikorwa byo kwirwanya byahurizwa hamwe ku isi yose binyuze mu kwikurikiranira hafi mu bikorwa bya laboratoire no guteza imbere gukora imiti n'inkingo zikora neza. BBC gahuza miryango bunoneho no mwanya w'ikinamico urunana. Duherukanye sasa abakirisi bisobanuro ku bimenyetso yari abonye by'uko Korea yamusuye. Byarangiye bite? Nadine ngo yiteguye guhindura ubuzima bikesha inkunga y'ingoboka. N'urunana. Ndemezo. Karame. Maze wirirwe neza ngiye ku kazi. Stefa, urongeye kandi? Urongeye? Ndongeye iki kandi Nyiramari? Ubundi se nk'ubwo ugiye? Ngiye ku kazi. Ubwo ugiye ukoze iki? Muhore mu nyumvire, hari ikosa nkoze koko. Ubwo bibagiye ibyo warawemeye imbere y'umuyobozi w'umudugudu. Ubwo se kandi nanone ni ikibazo cya Ndemezo umbyukirijeho. Ntibarabivuze ngo baguha akanya witegure urebe aho umujyana? Yego nyine. Nese kugiye utamujyanye? Sinakubwiye ko ntamushaka Stefa. None se nasabaga akanya ko kwitegura nsaba amasaha cyangwa nasabaga iminsi? Utiki Stefa? Sinigeze nsaba amasaha cyangwa umunsi umwe. Weke? Ngiye nasabye ko mwamwihanganye mukampa iminsi ubundi nkamukura. Ibyo ntibishoboka di. Uyu munsi ntararaha. Ariko wagiye ureka kugora abantu Nyiramari. Weke? Wagiye ureka kugora abantu koko. Noneho rero reka nkorohere. Icyo nicyo nshaka ahubwo. Umva, nguhaye uyu munsi wonyine. Ntiwumva ahubwo. Mvuze uyu munsi wonyine Stefan, ubyumva ubyiteho. Ejo Ndemezo ntazarara aha ngaha. Ibyo nta kibazo rwose. Ndemezo. Karame. Wirira sha. Turajyana. Oya. Sigara aha ngaho usigarane na mama wawe Nyiramareza. Utiki Stefa, ndakwiyamye utanyita mama wa Ndemezo. N'undi munsi. Ariko se kuba nkwise nyina hari ikibazo? Sindi nyina. Nyina uramuzi di. Umva wakana we. Utibeshya ngo mpamagare nyoko. So nagira vuba gushyira nyoko Nadine. Urumva? Yewe mana yanjye we yo umujyana mana we mujya ugarutse kunsura koko ndishimye n'ukuri. Erega biri mu nshingano zacu nk'abajyanamo ubuzima Nadine. N'ukuri abajyanamo ubuzima bacu mukora neza rwose. Tugomba gusura abagore batwite mu rwego rwo gukomeza gukurikirana ubuzima bwabo n'ubwabo batwitema. Hanyuma se Nadine, Karame mujyana, ikindi kintu nabonye kitari cyiza gishobora kubangamira ubuzima bwawe. Ikihe se kandi mujyana? Nadine, Karame, ahantu bahari ikibazo cy'ubwiherero rwose. Umusarane se? Rwose uriya musarane ukoresha ntiwujuje ibyangombwa, ahubwo ndabona nawe uzatuma urwara indwara ziterwa n'umwanda. None se najyane koko? Ubu ndeba nge nashobora gucukura umusarane no kubaka koko mujyana? Ubwo ni ukuvugana na ba nyiraho bakubaka umusarane wujuje ibyangombwa byose. Ariko se iki kizu kimeze gutya koko hari uhacyakira umusarane mujyana? Ko ari impuhwe nyiracyo yangiriye akamera kumpamo icumbi, ubwo namuzana ryo kubaka umusarane koko akabivamo n'inzu itaruzura. Mwe muzamfashe kuko we ntacyo namubwira rwose. Ubwo turaza kubikurikirana ariko nawe wihutire kumubwira. Yego, ahubwo mujyana hari inkuru nziza ubu mfite. Ubu ndishimye cyane pe. Shimishijwe n'iki se Nadine? Ubu namaze kugera ku rutonde rw'abagomba guhabwa inkunga y'ingoboka mu mudugudu wacu rwose. Ni byiza cyane. Ubu muri sako mfiteyo konti bazajya banyuzaho amafaranga yanjye buri gihembwe. Yego ni byiza rwose. Ubuzima bwanjye bugiye guhinduka mujyanama we. Ariko rero Nadine, ndakumva. Hari icyo ugomba kwitondera. Niki se kandi mujyana? Bagusobanuriye impamvu bagushyize mu bagomba kujya bahabwa inkunga y'ingoboka? Barabinsobanuriye rwose. Bagusobanuriye ko ari iki? Kugira ngo nyine ubuzima bube bwiza. Uzirikane ko ari inkunga ihabwa abagore batwite n'abafite abana batarengeje imyaka 2 bo mu miryango ikennye. Yego rwose barabimbwiye mujyana, wikwirirwa uvunika rwose. Kugira ngo uyikoreshe mu kwita ku mirire
mu rwego rwo kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana. Urabyumva neza? Yego barabinsobanuriye mujyana. None rero icyo ugomba kwitondera ni iki mada? Ugomba kuyikoresha neza, ukayikoresha icyo wayiguhereye. Urabyumva neza? Nabyumva ni ukuri pe, nabyumvishe cyane. Ayo mafaranga ugomba kwirinda kuyikoreshereza mu bindi bidafitanye isano n'ubuzima bw'umwana wawe rwose. Umva mujyana, kubita ipfubyi yibwiriza kurira, ngomba kubyitondera rwose. Yego Leya. Karamesori. Ego mana yanjye rero amakuru wa. Amakuru ni meza sori. Ariko we uzi ko tutanaherukana di? Ahubwo se wa mugani wari waragiye he we? Abana narabakubajije bantambwira ngo hari uruzinduko wagiyemo. Yego niko bimeze muri iyi minsi sinari ndi naho Inyarurembo. Hanyuma se we. Karame. Hanyuma se kutambwira ahubwo nkaba mbona urimo kwitegereza hano mu mbuga gusa sori. Yewe hari icyo nayo ndimo ngenzura. Wagenzuraga iki se? Ko nta mapine y'imodoka mbona iheruka hano se. Koko mana yanjye, imodoka se hano hari umuntu watawifite? Mva ye ariko asha wonye ujijisha. Ubwo ariko nawe urumva icyo nshaka kubaza. Kata nyine ndashaka kukubaza ibyo wamushiri wawe. Shiri wanjye wuhise Titirere. Uravuga Chris mbese? Yego sha, ubwo nyine nitegerezaga hano mu mbuga ngo ndibe ko hari amapine y'imodoka nyine haheruka. Mbese niba heruka kuza kugusura ariko wumva icyo nshaka. Ariko sori nawe bimeze biteze? Birawe nyine tu. Yego mana ngira kunzimiza, nizere ko bizatanga umusaruro ariko. Ahubwo se ugira ngo isosi ntiyajemo ishishi sori? Ngo iki? Aha. Nukuri hari ukuntu nari ndimo gufatisha kandi koko mbona bigenda bifata indi sura. Ariko mana ikintu bita umuntu shaho iyi nkuru ziragenda pe. Uzi ko nagiye kumva nkumva Budesiya narabimbajije we. Budesiya na murumuna wanjye? Budesiya na murumuna wawe. Ego ko ngo niko ngo ese ngo Chris musigaye mukundana. Ego mana yanjye cyane rwose. Tekereza sori narumiwe. Ubwo ntangira kwibaza ukuntu byatangiye kumenyekana, naho ubwo yigeze kutubona n'ahantu dufata icyo kunywa twasohokanye. Yego ubwo nibwo rero yababonye koko. Ego man yahise anyihanangiriza ngo ndamenye ntazavangira Nyesi. Ngo uramenye utazavangira Anyesi? Ariko Budesiya nawe nabari ureka kwivanga mu byawe ahubwo. Waretse se ahubwo ugakomeza ukumva. Ubwo si Budesiya nuvuyeho hataraca kabiri ngiye kumva numva na Nyesi aje kunyihanangiriza ma. Ubwo si Budesiya nushobora kuba yaramuhaye amakuru? Nanjye ndumva ari we nta wundi. Ubwo rero naravuze ntireka ngende buhoro buhoro da. Umva reka kwitesha amahirwe wa mukobwa we rwose mbabarira. Komeza yewe hatiriza ariko. Kandi wumva hari abatangiye kubyivangamo sori. Umva niba ari byo rero ndaje nanjye mbyivangemo. Ngomba gushaka Budesiya nkamuha agasopo nakureka nawe wigeregereza amahirwe. None se mukobwa je? Karame mujyana. Umwana wawe ameze ate? Yewe ndabona uko birida si nkuko ejo yari ameze. Witwa se byagabanutse? Byagabanutse rwose no kurira ntakirira. Okay. None se mujyana urihangana rero usanze ngiye mu kazi. Kwakerewe none hora. Ntakerewe nyine ntekera umwana akagakoma ashyize mu icupa ngo mupfunyikire. Yego ko mana yanjye we niko mukobwa je. Ibyo ni ibiki? Sije ko amasa nyine mpfunyikiye umwana muri aka gapipire. Mana yanjye we. Ubwo urabona uko ako gapipire washyizemo igikoma cy'umwana gasa? Ariko nawe uretse gukabya bakagapipire kabaye iki koko? Use iyo wanze ukakoza wari kuba iki koko? Ariko ubwo nabibonera umwanya wa muntu we sinkubwiye ko nanakerewe. Oya sinkukundira zana hano. Yego mana yanjye kugiye ukanyambura igikoma cy'umwana wanjye ndagitwara muki. Ariko se wa mugore ubwo koko kubanza ugasukura icyo ugiye gupfunyikiramo umwana byakunaniye? Reka nta mwanya nifitiye. Ikindi naje nkandagira umwanda w'umwana kuki utajya usukuraho abana bitumye koko? Reka sinjya mbona inkoko zo kwa Rangwa idaziza zikawukoramo umusibo. Uze kugaruka nimugoroba urebe ko habusanga.
ariko narumiwe koko. Umva mukobwa sha, ntuva hano utabanje gukora isuku ngo ukureho uriya mwanda kandi unategura agapipiri gafite isuku aba ari kutwaramo igikoma cy'umwana. Icyo rero nicyo mbangira, ubwo murashaka kumbangamira rwose. Ntuva hano yo udasukuye aha hantu. Ndemezo. Kwa. Kutarya vuba vuba. Ntiwari ushonje? Nshonje. Ibyo urimo ukora ni ibiki kaga? Niko kaga? Karame. Ninde waguhaye uburenganzira? None se hari ikibi nkoze mama? Ko nakubwiye ngo urya nakubwiye ngo ubihendemezo? Ndeme. Karame. Karamizwa igiti, karamizwa umwanda. Ubundi sinakubujije kunyita mama. Babarira. Sinongera kukubona ukora muri ibyo biryo. Ngaho hita unashinguka aho ngaho se vuba. Soni. Ariko se bamuretse nawe akarya mama. Ziba! Niba ashaka kurya agenda kurya kwa nyina. Hano si iwawe. Wamubabariye mama. Erega ku manywa nabwo niyariye. Kaga, ziba aho ngaho. Cyangwa nawe mbikwambure. Hita ushinguka aho ngaho ujya kurira hariya hirya. Ngaho se taru iyo sahane vuba y'ibiryo ugenda ujya kurya niba utabishaka kandi ubinsubize. Ubu se Ndemezo wararara atariye. Kandi nawe ndabikwambura wa mwana we. Ndabikwambura ngo usohore ujyane na Ndemezo. Anye, mbwira icyo wantumiyeho sha. Mbwira ntahe dore burije. Rea. Karame. Ko wari inshuti yanjye waje guhinduka ute? Ego mana yanjye. None se hari icyo nahindutseho nye? Ariko mana yanjye. Niwe watinyuka ukankorera ibintu nka biriya? Ego ko. Ibyo uvuga ni ibicyanye. Komeruka kugusobanurira. Ubwo duheruka guhura. Sinakubwiye ngo ihangane wishakira abandi bagabo baharahari kandi benshi ureke Chris wanjye. Ego mana. Nese kuva kirya gihe hari ubwo nari nongera guhura na sheri wawe koko. Wabyemera se? Nukuri kw'Imana ngira ngo no kuri phone simperuka no kuvugana nawe. Niba ugira ngo ndanakubeshya, umbwire nkwereke phone yanjye pe. Hariko abakobwa muri bitangaza. Mbese ubwo ni wowe nari nzireya cyangwa? Ariko nye wambabari ukambwira uwo muntu urimo kuduteranya koko. Kuki uhita wemera ibyo bakubwira byose ko ari ukuri? Uravugisha ukuri ntuherukana na Chris? Ntabwo duherukana pe. Ntabwo muherukana? Ntabwo duherukana. Hariko mana yanjye. Rea. Urashaka iki kuri sheri wanjye? Aha, none ndumva ntazi ikindi nakubwira pe, kuko ndabona wamaze gufata icyemezo kandi udashaka guhindura. Rea, nkunongere nkubaze mbwiza ukuri. Ntuherukana na Chris? Nukuri ntiduherukana. Rea, ka gatabo kawe ka Roma na ya frari yawe y'umukara. Urabifite mu rugo iwawe? Eko mana, yabuzwa n'iki se kuba mu rugo? Ariko nye, what's wrong? Urabyemeza neza? Uragira ngo se nkubwize iki? Nuko nta gahunda afite yo kujya mu rugo aka kanya rwose nari guhita njya kukubikwereka. Enda ngibi nabikuzaniye ngiye ugukunda. Sinabisanze mu ruganiro kwa Chris. Byagezeyo bite? Bigira amaguru se? Aha. Bigira amaguru ku buryo byari kwijyana bikigeza muri saro kwa Chris. Vuga se. Hanyese ko ariye Karunguru yaramukizwa n'iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico Urunana, nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane. Ariko mbere yo kubasezeraho na babwira ko ingabo za Libani zivuga ko umwe mu basirikare bayo bazo yapfuye, undi akomerekera mu gikorwa cya Israeli mu majyepfo ya Libani, ngo bari mu gikorwa cy'ubutabazi hamwe n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge.
u Rwanda rwo ruravuga ko rurimo gushakisha ko rwagera ku rukingo rw'indwara y'umuriro ukabije iterwa na virusi ya Marburg mu gihe mu gihugu abarwayi bakomeje kwiyongera. Naho muri Tanzania icyo gihugu cyahagaritse ibikorwa byo kuri internet by'inyamakuru kizwi cyane The Citizen ishinja gutangaza ibintu bibujijwe. Mwakoze cyane witamo BBC gahuza miryango. Amakuru yacu arakomeje no kurubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com. Thank you.